endured carved strength into your bones. Their envy, their doubt, their hate, their mockery, all of it only fed your fire. It was meant to break you, yet it only made you stronger. In you lives the power of shadow and the courage of light. So rise and remember, to be different is to be free. You are not like the others. You were never meant to blend in. A fire burns within you that they do not understand, and that is your greatest strength. Every pain you endured carved strength into your bones. Their envy, their doubt, their hate, their mockery, all of it only fed your fire. It was meant to break you, yet it only made you stronger. In you lives the power of shadow and the courage of light. So rise and remember, to be different is to be free. Behind a Abusia apom etisɛn obaswa na wahye video no na wabolavo ne so obaswa share video no na ebolavo ne so ene ye baba bedi nkomo so tiase ene ye baba bedi sunsum samo nkomo enti obaswa na wahye video no na wafro bi no bi enfro bi si the war of prophet no for asiedu kwatwe oni pate ne ho ase a wompe ofori amanfo ye drama mfo so a ena yakai yanom an enti obaswa na wahye video no na wafre obi na obi enfre obi mese ene ampaya ebedwa ewa ha ene ye baba bisua spiritual protection ye ka spiritual protection na eno ene dien so te yase ai me pa che obi mfro bi no obi mfro bi se the war of perfect no for we see do aba ho no so o peso obo ho ban onipa o peso obo ho ban no enipa ben na etwase esese obo ho ban na ene mo amope game abonde mo dosu ye mo game wa ha wai mesram ye mo game wa mo ahwe manim na tare na sheme na edibo game ye mfanye den emo game so yasem ejabusia ene ye besia de afa protection ho spiritual protection ye ka spiritual protection kra ne den ho ani se so ko no bo ho ban me pa che ahobambo no ene ye be chirim frobi no bi enfrobi na yanko warrior prophet from of Concron Metatro. Above baby monster, above baby monster. Yawabu Penibia, Yafane Metatro. Warrior prophet, Rabemo Baba.
enyum we ai mesram yade besa ai yade baba besa pam timu a munnim sunsu onse sunsu sorry ana honhom sorry asa no se wonni honhom a entimi mpusu ma wonsa ai so tia se wonni honhom a entimi nyaden empusu ma me kone se ne wode adi asapa wa woso ne ho ama ko bere ko nyina ayera afirifie ho so wa woso ne ho anadwenya ko bere ko nyina ayeden ayera afirifie ho yanko Warrior prophet. Baba Unyumuni. A frog for Concron Metatron. Sombre Israeli. Above baby monstro, Adamia Babo, baby monstro. Yawabu Penny Bia. Yafane Metatron. Warrior prophet, let's remember Baba. ana asante ba se yadom nyamenka hono tu ana monsi ai nana asante ne ebo onwum we yeah ye kasunsum nwum dia e wo Ghana ha dia oye number 1 ye kasunsum nwum wo Ghana ha dia se no na ate so me amedi amaw dia wonti ase na nadwi wonko ne wonko ana wonko topum ana wonko hyepo ana wonkuku ne ho ye kasunsum nwum dia ana asante yese ye dia ahenche ne yeden ehyew esi ye dia ahenche ne timi ehyew ene me baba ko eka asem bi o say u deserve say ye honor yes u deserve esi ye honor wan say sunsum nwum na nkasa no ye won krofo omo yew so tin ase basa yadom nyamenka hono ntu anamonsi ene wonnyem no awoso nkrofo bebre basa yadom nyamenka ho na ontutu anamo ensiye odoma nkoma nhiraw na onfa wonfiri adum nyeden enko adum enhira nko nhyiram we de ye prophet Nana Asante ono na nwuma metu oboye Nana Asante anadwe upeso ka bibi kire ya na ya bi flow na ma anadwe ka bibi echire Papa, Zendenka Munina. enka usu atinse na yino atiko ai Nana Asante en ebo senwum ai ne ma me kone di awoso ne ho ama ko bere ko adwane afirifie hokọ ama ahoto ayeden daba so ti ase we se anwum we se ho ne ho bone tia o de dura no pa fa hyem ne bo okay Nana Asante abaso Nana Asante yeti o enka unsu yeah I think so networking in the Muayen. Okay, yanko and you mean Nana Asante and a boy some numbebre were honoma papa wing and a tie a chiri ama a numono etimi a re paye Nana Asante you deserve to see honor yes me I will be ye and near my papa Miss Fuaneso me I na enkwasi asemo ne azana memempe wo app iso entini me no so hu se me ne osofo bi ku a netimi so ya azan no kore de so ya azan de a enya de a me no metwe ama wo app iso da ntu hu se me ne obi ku a na se me ne obi ye give and take netimi so nipa no ya azan onka no kore so they say because me no me yes me no me no I'm Nana Asante and the boss saying Nana Asante but say yadom yamin shiraw na wontutu anamonsi ofa wonfira dum nkwadum enhira enko nhiramu ade bia ebe sori etia obia ya wo ye hu yetimi wo say wo network no na enwum ene ye di bedi asa na me de me dia beto form obi bia be wi ni sa challenge eye one plot with indenture ai eye one plot with indenture ai obi bia na obi wi ni challenge sin so ti ase on se sunsun nyom de
and yet the two from Boko, near Shiri, near Tayahon, near Wasson, near Koyachi, and so near Koyachi by a nim, and Chida say, what do we nimba, what do we chibako? Now do we chiba, what do we nimus wire then? Ako, and into challenges here, mediatoso. Now, and then Jesse Yebi, now you're telling mass. Yati Jesse mass because no, not I don't know the area no. I had to say if one no. Mansa, Mansa. Hey, the patch of Tio baby. And we are in the ticket evaluation. That the other Jesse. Said one will come Mansan squad in the home. So, yes, yeah. And you will be able to me a win in a patch or yet, not a factual. WhatsApp, a TikTok. Now I tag me. And they share market. Will be a baby and a one plot within Dencha. Or the brand budget. And Uncle Soy and me and a maca. Me and maybe I to just do that. Oh, from and I thought, oh, and you my boy, dear, a kiki womb, and you like a soon womb, and you to want it's be true. There be one apple on where finishing. What's me finishing? I don't see the anonymous media about a tosun. Media Babetus, Mamma Connie said, no, so what supper, my quablico, if Jania Fio, no mamma. They say, well, 2 million. Quablico were 12 Fio. Ah, you're saying, no, one said, and you want to me more. And you want to home. So, yes, then you want to me womb, and a home, dear chili. Or quite or swap. And I'm a near big so, and now bonny for new dear CM, yet two any way near the Abompire. So I don't. Manacon, but my auntie and Asante. Yeah. But may do a church so many years. Sir. Oh, so many years. Oh. And one can say. Shania was sorry, no tea, no, Nisania. I know no man truck, I know no man truck. Adam and no Casami. Yeah, me, I meet me, yeah. Voice and I'm in and I said to Salum. Oh, it's no music news and no one Sanya was sorry yet, no was at Tiano. Jancopom Ama. And then I the same and I'm the same route. Oh, yeah, that what the man come say, Yadom Yamias. Say, Ayana de Biameka. Say, Ushia will be now Okita home, Papa. Ufunu say, Okita home, Papa. Yeah. I had to be America say me move with my spirit. Yeah. Me move with my spirit. I had to be an American. No bit me boy me say, hey Papa, you see I me told you able with you and what framing. Yeah. Said ya wa kai no. Nyame so so aye den. Akai me say men kai. Sa na nyame o ye na de. Na nyame o ye na de. Na asante so ba say ya dom nyame nhira. Onye wakoma so ade mawo wa ho brase odo eno na de a me pe wo papa yi ho na me nhira wo na me bonya me mpa yese ane ma nyina betuto yie na ya pija nyame din so na ya pija honhom sore na amanfo ehunu se honhom sore enkoye eguso ya den e wo honom base ya dom nyame nhira mu nyina no nye makoma so ade ma enti abusunya enne no enwomo no sede ye de be ye challenges no ma obia mepacho wa obewi no eye one plot within Dencha. So that mama calling pacho oya wasa no ye video ne fato TikTok. Why? Because e bia ne nyame aye wadom na wa wi ni. So the here. Papa asani ye mi ka no
ebia ne nyame aye wadom na watimi aye den awi ne fo amreku skinny munya mode anya den emra so to yase Warrior prophet. Baba, a frog of a concrete metatron. So, I'm ready to say, Above baby monster, I never above baby monster. Young above penny beer, your friend a metatron. Warrior prophet, and Sabemo, Papa. Sunsum nyomono se woni sunsum anya dia wotimisa because sunsum ne move so ti ase ampaya ebedwa so ti ase so ti ase
wankoma basa yi adom nyame me se nwum we de ye one in town akata bibia so te yase na santi so aye di nyina kama ai won se ya na da bia me kase ya obi wo adom achede ya obi wo power oye ordinary ade bia eye unique obi wo tumi a sa na oye ena obi yazan oye ade ehunu nipa so tiase me pacho mo ade a me kan obi wo power oye unique ade a edemu soronko ade a ye unique ena obi yazan ohunu nipa so tie azani bia ohunu nipa so tiase ena obi bia wonu se obi bia wo tumi no tanantana so tiase zantana wo se tanantana so tiase sadi ye kono wonu se obi bia oni tumi no hwe se wakobi wo tumi ho anom ha you just love it or you unique or you very simple man because onimu die kura no enti omani pa hunu die kura no so tiase onimade ekura no enti owo no krompo no o meka nkyere wo say me wotumi mitimi yesei because no one say tumi a unique a gift but when you trata we kire on obi trata but trata no obe trata na matrata ne nkofom pan enti na busuya se obi a unique ya obi kita extraordinary power onipa no oda odjon odonipa ukọ hu hiehie mu a okema se bibi na atowa okema onhunehuna we spiritualist bia be kọ ne ho a obi hunehuna no meme so ya san spiritualist bia be kọ ne ho so yo konfo so ye dunsinin so yo sofo a obi kọ ne ho a obi hunehuna wo no meme se o ya san e ka no kora kire omo wo tumi no omo nya saade no una very simple no nam ne baby ba azafo no hye yanom muntie brafo woni tikta misija na meboa Philomena Potenga osigege hye Philomena Potenga fo no kwa me nyame fo no hye udi agoro wodi wachi beto from so tiase omo kita unique powers no omo ye very humble oben omo ye very sweet so tiase oben womo ye fekeke sa no bi owo tumi ye den etie ba de woni bi no wodi hu hye mu said ye beya wo besuro no akasi owo tumi so tiase oboa oni tumi so tiase ye ma ye ni enna honum enne me ye besua de ye baba besua de pam how to protect yourself. Even you can protect yourself at home without going to any spiritualist or any obia honum. So tiase when your soul is awake, well, you can't protection. Yeah, anybody be protection as you. So tiase ye ka protection enipa bebre anti protection ase na men ka no kora nkyerɛw ene me be kasen bi akyerɛw pa how to protect yourself, how a ubema wo energy na wo mu no a wake up so na wo mu na wake up, how a bema wo chakras na abie so yes enipa anti so protection ase enipa anti how to protect yourself ase fitin ya no say oh ene osofo bi na ebo me ho ban osofo na wo bo ho ban no so kan no say wono so nyame na ebo na ho ban so yes here ene me no mi ne ye besua de pa eno mi no ye baba besua de pa ne baba ma wani ada ho hwe media yi so no azanfo bebre aba bazantana o se tanantana azanfo bebre aba so one ma wani na wono mu a obi ba your spiritual scam so a protect on so no wo mo wo ho ban no boa
So the azim, ya can bamba, a yo aura no, or aura ne wo so the azim, or aura necessary, you're strong. How to build your aura, and untina yani jaren habain to get different energy to our energy. So the azim, because you say, obi e frɛ okra, na okra no ankwa, se ontimi nya ohwen. Obi be yo obi bia okra no, na wo hien no. So yes, any spirituality be obey na dwen se be obebo dua obey obi bi wo sunsumu no oni do so ansa na wotimi ayade connect ya wo kra because se wo yi obi ade wo sunsumu a ade se wo yi tia wo kra no se oni ba ko ne kra no ye den na wo frɛ no na wo ma untimi nyani foko wo na wo se wa ben wo na so wo na de ko mi ane kon ade dare me kan se ne me da ho de agem mu be mi ame kon. But say soon mudia na lie because ye on no ya boy to brazy and ye nam no baka warrior. So the asin ain't no say ye can spiritual Pacho one ekasa no meet you. Say ye can spiritual protection. Ye can spiritual protection. Anybody be entias how to protect yourself. So the ASEM, onipa bi ha spiritualist na wo ko no so mo ho ba no ono krampo no so awakening krampo ono ni so ne awakening ye ne chakras miye ye ne 7 senses no eni nyina emiye ye. So the ASEM ye ka 7 senses a wo ha wani waso wo hone wo kon wakoma wafuruma wayase ni o senses ni nyina krampo opin ye. Spiritualists are only a me. It's about time. She abroad for baby. I could bomb home by your baby. Adani beans. Mechanical Adani beans. It is a moment to one on Mujiri to be above home by Amobua. Adani beans. Ye can protection. Protection, yes, be a ukuma bua, edia protecting nipple. No way. Abuan is only half life. So the ASEM, what you mean fabua and protecting nipa? No way. So the ASEM, and your energy and our watching. And you say what the abu your protection and send our yes, because you need energy. Protection is energy. So the ASEM, universe is energy and vibration. And then you see the ba. Yama yeni now. You got protection, and your helps. Because OG energy na enhaban na won no na wo de aka wo de ye wo de dada no eho na ma wo aura no ayedin obi bia ne aura ayedin no se obi frɛ okra na onko so obi frɛ okra wo sunsum no okra ne nkwa eno ti se wo ye protection ama wo bia e se wo timi ye abisa first place. First idea says we ye a bisa. As a we ye a bisa. E woni pakone ho. Oni pakono oye nsuo. Oye mframa. Oye wia. Oye asase. Me pacho ho na ka say me I think say on appear wa ha. Okay. Hey! No go share in and say you who watch it. Oh! Oh! Nine say and then nine son me name to talk oh mini pain. Me tin and catch it. Yes. Yeah, me pacho ma won so kakra na yeti o ai. Yeah, yenti won ka papa me pacho ma won so ai. O voice no from. Me am the chairman who bear 3 days. Jale. You am chairman who bear 7 days nam de jale. Ti papa na say me da ho me da me de. Me ne me mami you. O mama kan na go school. Ti me da ho. Me mo so bi bo me. Na me say me ba ka chwa na. Papa me sorry, me say be ma tintin kase. Ujina me nchen. O sha tale black.
mehu na anim enso mehwe na naase a mehu na naase na nasisi fom na mo regu fitaa ti de me kan ya ne se a profo wura edem ha wura meten so bibi sa wo pa ti me sa kan me titu de me kan me titu na me hu se wa twe na nan papa me na yo na ma sorry wa twe na nan no me ma ni ti me so me da me ntuni pu se me ni ti bia me ko cheke wo me hu se ni pa na ekọ wura gate ti me wura gate na me drew ana na ho de light ni susu me hu se ne sa me ni gu na chi na wa so ba ko mo na chi so bu ha o kwa wa so ne se mo na chi papa me na me hu se be ma tintin ekọ o sha ta ni black na boy se ne sha na chi wo ma me bi tu aso hu se wo ko ti wa na me si e be da ma so ntin na da bre wa nya me hwi ti ni wo tu phone ne dia me kwa me ye me kwa ko hwe nkola ndem so wura wa me ko hwe na me ba ne tablet no isi so ti me sa ba me dem ho be hwe me phone na me phone isi so na se ne best me sorry nti wan fa hwe pero papa me ko hwe me engage na me disi abontina ya tupu ni ya tupu ni ti wa na me se ani bibi awura dem ha ana me jimi ka ana me ko sensuo ti me ko sensuo no ana me bi gate no efie nso a yetimi no mo ta me wo na me jimi ka ko te ta me wo ni bi ti ma ko se na me posaye me so dia mo ebula nsu ana sensuo ti no me de ana me posaye sa na me duku na me duku ho go lo sa ti dan de the whole day man ti ni ana ti ade a chi ye no e ko pro passport office side ho me ban me fu no afira se me na me na chi no so lawyer tintin kesiye bi ono so ba ti me pedi am tem ho lawyer no me yam sa hye ti wo boss me ba wo yare wo ho asa wo na mo na chi ana ode ne sa mienu ku ma betisi ana obo mpan to obo mpa we no so tiri ma dwa ade na mo fa sa nanti bibia ntimi nyo ana me ko be bia me ko papa bi bedru fi a me na me ye wi me ne nkola so ne wo ha ti ga bia mo ba mo no we ni mo ho na me dru mi kana me ko no sa de na me se me yare me ntimi en yi scan to ma me scan ko hospital ko da hospital ma de chi ti ade chi na doctor ni bi sa me se e de na me hu wo me mpa na ana me se me hu hwe no se wo hu hwe na me se de bi me ti me ni a me hu so mo bo mpa ye no so wo hu hwe wo hu so bi a gina wo mpa na me se me hu so bi a gina me mpa na ana me kire ni se fie ana nura me hu bibi se ana so nya me agye na nipa no wadi wachi firi nura na dwo no e be kum sa abre na ne nsa na egu na chi no wantini anso mu o so mu di asabre nko ti nipa na ntini anso mu so he ta ma boy be ka chiro mu se omo sori ma na wo ma na edna beto no o so di kan ra wo ra ho na nipa ni gina ho de se de me chire mu chire na na ana ne nsa which is wo hu no ama so ka chire ni se on pie no na se nko no me ye na djuma no ba ya na asem no madi o mu di ya no ma hu hwe na de ntino da so gina me so ana on go so mu start o mu pa ya ti papa ha ba na o ka ho asem ne de ye tumi wa ha ba yem yes tumi wa ha ba yem ni papa de ba che yes no nyare wo wuda de mu no yes ni na na pressure dabi o bibi ni beku wa najo ebemia ukon yesoma no opa enye ni na na pressure me na yo anka da ye kura de a na maka se me so mo da ye mu papa ma sorry ama hu se be ma tenten ko hu so wo ko me ko hwe ya tutu na ntimi si no bibi abadan mo ho anka emi se da ben ko de saka mi wo beku so sama abofu se fa abofu nti haba ni de papa e kire ne ne o ma e ka ho ne la fenta na e ka ho no o kire ma mu ne mfa ni agro sa de nke be di 1 week nka metale da haba di etumi wom na nka me metale da ho papa haba di Nyankopon ka se eni aduaba ne mfa haba ne nsa yare no haba wo tumi ya haba e wo tumi papa enya no a na nse na wo kire me ti e kire ta di dwale a Jesus nka ni panu ra dem ha wo beku so ye nko ye asoma no agent wo beku ya wa say na uso no eye ora na ye strong okra na ye se okra ye stronger bibi bad dem o pe o fele o be sorry sisi ye ta no koto yin ya abrefi koto yin
Dana brefi ko to bi ba me so anadwo. Anadwo ne mu ana me sore ye. E me che ne wode mo ha. So tiasiem. Enti no se uso no very strong se bibi badem ho pe ana bibi be ye okra ne pe onhunu. Na it means uso no very strong. Uso no very active or corresponding to body no. Na edie ni bema uso aye strong. Yeji energy efri haban ho. And haban pe ene bema uso no aye strong. Because no energy and awoji wo ho. When we say wudware wie ye no, ade bi badem ho no mo no. Odeba kwa bie wani. Amwo hunu no. Say yade a okra na dumu a unhu ne da. Ena be faw ni woku wonam. Enti yaka protection na. Protection enye frighto. Protection nye frighto ayebubu egutuam. Protection eye enubena ehahama enunsin eni enua enhi. Because na haban ma ye oxygen. Aya da bia meka energy ni free soro ba. Ede na eje eye nsuo ene haban energy no normal transfer ma yen nipa. Eye nsuo ene haban energy no eno ntina akọ hospital na o yare a ne de nsuo ayeden asiwo so. Meje musu ya je osuo. Ya bisa ne yenko kwai. Yeah. It depends at the core what you have by an aircoye. I have buying no. It depends at the core what you have by an aircoye. And I have buying so almost a set. And since I will bet you have buying it is unim day. Shoot yes, so unim day. Answer what could you have by I see a pepe dear woo. Any your friend is saying a bit our young almost set. Almost say papa. It is a wooden mua. Uba koti pepe dear woo to say our new alcohol no maku. Yes, it's you know, Obibetia habaya. It depends at dear what dear habine koye. Yaria what dear kosa. I say be a banchimura o kotiseya. Ne be a wood banchurano, woka kotsi. I soon suma dear, or no banchino, on person betting the natural. I wouldn't equate soon suma dear. I would see. Would be one maybe our brother ye basan, and you be a besum na ye basa, or the Tadana wine. Would you go see a proud? Now they are got two banchi foom, now what's a banchi be, and look like a ten and a do. Now they are both the posa. Now the 6 flowers or you account now the gare. And you know, ye wo ahabino, de yetino, ye. It depends on the kwa, what do you call ye? And I said, ahabai is you be fee. Now, what would if you now got here? What they say, are many bakunisika. And san why day, what's your habino? Because I are now de cosa. And yes, sir, you know the sir, why you never baby, I'll got your habino so. And until you know, yeah, Kotia managed on this cat to us here. There have been so this cat to us here. Only Bakuna seen if you know. And it's so many baby and son, what's your habino? Said ye Yariano Okosa because Yari do I have on some Yari a tour. No cool bishop. And it is a old someone some Yari. No, and to me and to Uncle Show will be so Yariano Uncle. As a spiritual marriage. Who break here, and so be one that coin. I bet you are questioning Muna 1 year free, I am free. Who homo the away then or baby aquashe? It is a 1 year baby before Frank or Shan. One cock sanity. And China Yakasi, Tia Habanya, it depends on the quality of Habanya. It depends on Yaria what they cosa. It depends on the hour they coye.
eno ne be kyere adeko asese wode ye sanity nti na haban no aya na ye tinu de yenim so yes eno titefo no na omo nkyere haban no omo no na ye from adunsinfo ye from odusieni obeti haban na ba no aposent hu haban ko ye kase onipa die ode aduro ye siom yes first no ye from adunsinfo ye from odusieni yes wate haban na sie yes oma hu no obeba no ate aposa enu kira manipa bebre adwen ankwa haban so no because on kira sana ya netie ipa chawati asie hello nana wati asie me pa chawati de ya chire mu nase me pa cho next question mama questions nemra why okay good evening good evening sleeping without no pay. Yeah, I no spiritual marriage na and ahwa aya da bia meka ya nyankrofobia ba app yiso say obi no ba beda anya hwe hwe se tumi bi di wachi ni tumi ne ba beboa wa oni uda me ka lokora kyerem mo anansai mo yes spiritual marriage nya bone spiritual marriage nya bone no se tumi bi di wachi na tumi no ba beboa wa ondi u me ka lokora kyerem enti se wusu dan no obi no ba beda eye tumi bone obi ono mo a o say spiritual marriage di wachi a bra na ye mo ye nyade ma na spirit ne mo a spirit be no ba beboa obedi ansa no aboa ho spirit ben ene wo beboa ho enti akonfo wa bosom no a ensu awale awomo no me pa cho ensu ni bedi o manado ana akonfo mu ni kunu omu ni yire. This is common sense that the church is make enu tira church biare no ma make bi ya church mu no obu o spiritual marriage nya bone spirit ban ene wo beboa ho a wo ba bedi wansa no aboa ho akonfo a ensu a ehonhoma wale a bosoma wale no abosom no mu di akonfo mu ni yire and spirit bi ani wanu mu a wo ba beboa wa obedi wansa no aboa ho. Yes. I know the American no because who won't be bedua. Warm abra bonsu ye. Adie bia wo your best say no. Eye me ba cho kan Bible no man na. Was eye honhom fi. Eye honhom fi. Was ahosi fi. Mo ma mi bia Bible no kan kan kyerem. Yanyankofo bi wa app so wo spiritual manager brand spirit ne mo brand ensuo tumi ne mo ensuo tumi ban na obi abedi wansa no wa ye bibia ma obi bia woda obi ne beda no ne niam sen ba lock eni di nachi ba lock honhom eni di nachi eti ma obi anka nche wo se obi no ba beda spirit o ye papa enti brand hwe spiritualist for na mo so mo be ma bra basimu yie no aya mo nhwe ma bra bo spiritualist bia na wode eniema wo be kire niema na yazan niema ya de nkrofo bi ne wo ma ye yo mazana wanya se ahunya de no na wode be kire wo so tiase wo sofo bia na spiritualist bia wonya adwuma na wo yazan obu amanfo fa so psycho kan okura kire mo Kani yanko ne yeba ya be kire wa yinase kani yanko Leviticus 15 was it mun kasanche Israel for say obere me biara sene ne ho sene gu a me patch oso obere me bia wo ho ba wo spam si bia na ho sinti ne ho nte ho nte e de egu ne ho sene na ho sene mu
Se na ho sini firi ne honam anase. Wo se wo dane sperms firi wo honam ba. Eye ne ho figu. Eye ho fi, spirit ne ye fi, wa be ye wo fi. Na ye biara de ne ho sini beda so. En na ye bia wo beda so no ho nte. Ade biara obetena so no ho nte. Ade bia obetena so no so ho nte. And o kai na ye ne nsini nta. Wo so be bia wo de ne nsa ka no on sini ntaade. Na on fa nsuo nyare. Na efa nsuo ye den, edware. Yeah, yeah, spirituality be say, aye, who spiritual manager brani and wow, who say a brani wow, spirit bang, and a homo ben a water bower, I do answer. Hey, anyway, you're quite me. So, yes, the spirit ben a war baby be a mawa, I do want no dance and why you be a man. The spirit no your fuan cassa. So yes, and you know no where your phone kasa. And to be a was spiritual marriage, no. As I saw sorry no 2 1 among a baby fa. Na say did no if you want chain. Would you there be no baby and one chain? There be a no one say patcha go back. It's no Sania man, a home, our home burning, and yes, Ardian, whom fee, a Jamai home, and yes, Ardian. Spirit be a new one. Wababuawa, why you no dance and wabuan. And in the Bible, not canon. A Christopher Yam Bible, and to be at me the cycle, a berry. So, yes, will be at the cycle by your day. And timber be buoy fashion. Eba be buoy fashion. Because you know, Yam Bible, dear, kind, Yam Penyamia Semsia. So yes, and it was spiritual manager, bra, menya ho ade ma, bra, ne me mo ho ban no mo ho ben no ba bebuawa, ade o twe ho nsuo. Ho ben no ba bebuawa, ade o di answer. Mama ye ni na o. Antino, kan ye nkwa. Ye hwe bibi o Job 4. 15 no. O se na ho bi twa mu fa mani so. O se ho bi twa mu fa mani so. Na me hu nyina so gina. Na me hu nyina so de gina ye. Nensu man hu ni su. Mosman hu ni su to bi wo no mu a wo beda no ho asen wo beda ne ayeso bi no abeda ba hu ni bako no no da no ebi ne to odifu Job no ebi to no ai entadifo bebide omo ye da mi make omo nyina mu wo bi na ko odifu bi wono odi wa oni spiritual knowledge ba ye o sadin oni fornication se to be di o ko odifu bi no odi wo yira oni adwaban ho ho obetima ye sadin no ajo wo fornication spirit ansan watinya ye se ne man ento bibia wo spiritual marriage no pe baabi fa ne saade na wo so no emfiri wo so because ebe se wo ne yema e ma wo ne yema nko yie ebe bo wo ne yema tu agu e na spiritual marriage mo a me pa cho baabi spiritual marriage ni no baabi a wo no moto no ntino wo problem o so ejina moto anim so tiase no problem. Also, what could you to Buranim? And I am see, will be an afuru soon. I will him crumble. So the Asia, and Jabusia, and no come into was spiritual marriage. Mess down spiritual marriage, you know. And yes, brother memoir, brother master and more derby. And yes, I was mammy 2 minutes here about what ye ba. Yeah, but see again as some From Kron Metatron.
bia mpo a spiritual marriage no na warrior engina obi bia wo sa spiritual marriage ni bi no hey me say enem obeko edru tem krempa yesa mo da kra na ntokwasi mo ntem no ba da piem na be ma dasa so we yetumi papa oh sorry obi bia wo sa atumi ni bi no enye wen so yase enti no obi bia wo spiritual marriage no o say hello obi bia na owo sa spirit ni bi no enya wawade ekura ntimi nyina emema bibiri omo nwale fa gina saa de ne so wo ma wo nwale nti saa ne ma no yeden ewo ho so tiase enti wo bia ese wo pe sunsun nipa bi na wo boa wo na saa de ne wo so no efiri wo so tiase ena spiritual manager no nsuro sofo ena nsuro church member ena nsuro church elder wo no timi yuare obia edipani ade a wo beye obi won mo no kasa ni invite honhom no edura na adura no afa nkuto eni semina no de twitwi ni beema eno no ofrefre honhom so momna no meda ene amu a abrochirefo no amo ne mo yere eye sex ne yesi Italy fo ne Germany fo German burgers fo no ene yesa de mu nyan twitwi mamen sende o ene twitwi mamen se yesi asofo no susu bebre yebi twitwi mamen sende o no yesu mu nyina mu yebi ano sofo bia ne kwete beda mi phone so ti sese ye mireke tu abi enkutonko na ode afa won enwia ye tu anya TikTok for ne beje me life na ka mi yi kirem yes ya so beje me life Mr. Soda, Diana, Mrs. Sono, as an impana episode, Kumi, or you did me bonnet what I in. Until a while, to me, what did you have boy ramming? I start to minute yes, I'm in Swati. And my dream was I mean, Tiasi. Yeah, need me, no, soon be attack or cram. So will be per cram, china, sana yana uhunu. So the assay, and to win me a trawa country be no acquire, unum crampa. Okay, menchuni mun krampa dia ene no ahwe warrior prophet echira kwan na ka woni mun krampa dia ka me echira wade bi no akoye ba woni mun krampa dia hwehwe warrior prophet echira kwan o ma mi wa wan ino fi wonim o ma mi wa wan tinu tinu usi wonim afede o so ma mi nim so tia tintino mesira wo se wonim a ade na me echira wo no hwe ne wankoye mistake so the yes here into I know what for number no friend no ma hwese uni mampa yeah because you said to me be no okra ne edies here ahaban ba ko pe na obetimi ubenya sa energy na free ne ho se honhom bi no okra edies here ahaban ba ko pe yeah say okra no tum no oni peace edra na adwa ne yesa no ye penache no enti no wan kasa no be confused wa brabom enti ma me wode ne no ano no why enti se obi se wo kra no obi obeso ndan na obi chire no obeso na obi gu ne so se obi spirit bia obetimi no wabeda wonde mu no netimi nsi no wan kasa wo kra no wa take dominion wo kra no so spirit bia no a obetimi enu wabeda etimi awowro odro sa peja nan no wada no netimi so o kra no tutum to ka so ba beku nne oba ba beku honhom bia otimi no oba beda no no wo kra no tutum enti o ka so betimi ba beku nne oba ba beku enti so obi wo spiritual marriage na ware yakura nyina obi wo spiritual marriage na ware enyina ena yo momota wale bebiri na so fo no mudidi man bebiri was spiritual marriage so the yes marine spirit aware wom ena obi wa akogye saade ye obi akogye sa atumi no ye obi o a akogye sa atumi no or the beti mayo ena spiritual marriage esane obi beti bi asane obi no to ntasu ogu so kra beti ma asane
Yeah, me pacho mun new tune ho why new tune ho. Na mun yo mun freso ni omo ye dede. Oni ni kunu so ne mpena no. Omo ye dede nne. So yes, enti no spiritual marriage edi obi achi a. Eye niema bebiri, ebo wo niema tugu, ese wo niema. Enti mu a obi wo spiritual marriage bra me ye ho ade ama wo. Na spirit na aboa wo no. Spirit be na obeboa wo na obe dance na aboa wo. No sofo papa ben e na obeboa wo waji wodi wansa. Sofo papa ben wo Ghana ha. Sofo papa ben e na obeboa wo a aji wo no oda. Eye format. O format wa dwen no. Mese wo pese wo ne wo da na wo spiritual marriage ni bi kura ba ne so because asofo no mu petumi no asofo no mu petumi no ohu oba bi one ne beda when the reason why one wo da no obi wo no mu a honhom bi di nachi o pese wo ne wo da o faw na honhom ni bi be ye dai e be di nachi enu tina ya mokoko asofo no mu a o mu didi mu no enu na di a o mu ye mo no so tiase osofo otimi de wagahia haban no de ahye ni turum enu sia obi de hye ni turum na wo da due esene for guess boy eh asebu na se Ghana hakrampo no ye wo turum oyo wo Hello, Daddy. hello Ghana ye ni turum oyo hi are you free? In your crowd, not You no break free. working. In your crowd, sa etwetwa sisi motemenka momo love no so mu gina to momo love no so mo pasem atie no so momo love no so nya de e be kasa ya pon e kofi choti yete ya pon bi wono mo wo mo love no so na so wo pe de bia wo pe bi atie me so no me de ade adasem kroji ni me de brem masama mama kwankyira kan masama biebie mu ani aka ho no mu ani ada ho mo ba so momo love no so I am someone. no asema ye kundagili be pacho yana botemenka kubala ilizwe ya chire wa mwate ai abroche de unisa mfun Ghana ne sense mfun ne koso ya chi be ma na se ne krata anye papa ya chi no mu ilizwe no say kubala no se so fu bi Ghana ha o hey eno wo de ne ba Ghana de ya wu o say kubala ilizwe no se so fu bi papa wa apuiso sa kubala ilizwe ako tiro bi kuru ejire di kwasi asem Ghana ne obitimi ye ne hu no wonam na police nche no abroche de utimi kodise enko yasem no ho shie timi ndi kwa no aru ti azi kubala ilizwe kubala ilizwe ayo ochiri hu mpese se aferi ye tete wakom yo chiri hu mpese se afeni ye de watu enkonurom ya kwatete wakom me pacho there be brodo yemfa brodo nya favor watin brodo eye fruit she yemfa brodo enya favor she edumre bia moma yami na wo hey na unim omo ye me mobo abrochirefuo Kwame Nyame spiritual oil _ ben to aturum Jabi brodo dia no brodom brodo ni spiritual bibia brodo dia bibia nimo nti yemfa brodo nya favor there be brodo dia mesreon
Yemfanya favor, brodo, the accommodate one out the brodo. So the here. There be brodo dear, yemfanya favor, wine. Bro, and then can new power to brodo, Nindianka. What Obeka brochaba sends you. She I am say, I suffer baby, I who say Ghana for a dream of form. So the here, I suffer baby, I who say Ghana for a dream of form. And to which me the cycle, Eba Belgium. Na what will boo a man for? Until Yama Yanina Hosani and Mane Papa, because no brodo Emma favor. Yes. Yeah, it's me saying, I just say who I was soon do Jumano. Yeah. It's me say what need me to do conco my best in high life. Yeah, it's me say a Jumanina. Say, oh, yeah, dear Crumpona, a delay in Cosso. Now one will say, oh, yeah, mining now. As I said, one will say, Sikawa way a home. And as I said, Zaddy way the watching. So pet soon, if be not a shame mount. And I won't be a wood to know. As so dear. No one should shame mount. Sanamona wood to know. Ebe boa. And I am what. Sotia see. Oh, yeah, the old teacher man. Yeah, what? After Motimen, can I just see? Hello, Nana, I'm Motimenka. And that's so your friend say, when I shoot you on the network, and I was saying, Kubala, no matter so ill is you. I was a former Timenka. Oh, Kubala press in the work of Odia. Kubala press in the work of Odia. Kubala illusion and look for Diana. Yeah, me pacho, Uncle Kubala, the arm do the work of Kubala, dear Cofodia war. Cofodia Franco, and what the Kubala and the war. Would you do also per Kubala illusion? Ilizue oko kasa ne pe omo de obeko ho eno no kofo dua ne wo so ti asem yeah encha busuya ye ka spiritual marriage edi ni panya egu aware esei niema ebo niema tugu Emma ba lock ebedi wachi. Ena mo a mo ye phone sex. Na wo di phone na to anim no nipa no abrochire o si twetwen. Ha. Me pa chaw. Wo invite honhom. Ena wo program sa ade no. Abehye wadwim yen adwen ne te computer. De wo de be ma no. Eno no receive. And to be one of Anajubia or Kodaji, so you Kubala, Ilizue, or fat a ye, I won't go bend to him, nor that you can be ma. I or Cosa or Bois, or Cosa Galloa to train. All you never bend to him.
Oyo no. Enipa bebre yes ade no. Oyo no wo bentu anim. Enti no oboa onkosa. Wo de ko twini be ma. Achu. Chuti ase. Tenipa bebre ya papa ekosa oboa. Onkosa bia oyo no wo bentu no de ko twini be ma. Oko kubala osi ilizwe. Enti wo yes ade na u program ma wadwen no. Enti no wadwen no obehu se obi wa okokete so a ontimi na da gisa wa yes ade na nsa na otimi ada. Yes. Ade na wo ye no program ama wadwen no. Obehu se honhom bia ba bedi akire. Sa yes sperms na masturbating sperms na piepie no. Eno mo de ye ketachie nkwala no. Kubala children. Yes, yeah. I don't know what you Kubala children. Who say Uncle in almost say. Say Uncle in almost say. Yes, omatiko omanim omonan esi fom omonantie omosidi omanim and ye Kubala children. Yes. And you know the moment ya all start a masturbate no. Now what dream no a program. And that journey program on a capture we are afraid na wo be no more. Because no what dream no afa. Obi wa okodware na oye saade no aya wo kodware ana omo mu dwale omo chepa no wo be kono ye iliswe enti no saade no wo honom ana obi bia na wo ye saade no wo dware no goddess of sex ebe ware o. Obi bia ukwadware a kwasi bedudie ne yosere ade yosere so tiasie obi bia uta masturbate wadware no kram marine ba be ware obi wusi udru adware ho peye se adware nsuo be dooso se de nya jonso frem onim so nipa bia udru adware ho jonso bo onipa bia udru adware ho jonso bo nipa bia no udru adware a wodwo nsobo bisa ho se ade nti dwonso ne wokra na owuro wo hu adware na wodwo nso tatatata wabisa ho sa ade no obisa ho se de ne wadware ha ade bia medware na gese me dwonsobo yesi adware nsuo be dooso se de kra na dwonso frem Tobi wonu mu adware ni wo hye eno ye kubala ilizie hezie Bye. Okay. Like water closet, right? Yeah. No, unless if you are water closet near cleaner, that's all. It doesn't matter. Say there is no spiritual behind the idea. No. So the answer say emu clean. Na ebia efibia animu no way. So the answer it's in a okay. It's no obi a wotai adwale de dangerous o. Yeah, me too. Wamobua. So the answer. And children won't find your linear no di go toilet him. And children and Cassano won't find your linear. Now toilet now you go goom. Who do you go for the end? For cleansing and answer for the end. And your toilet in the end. Toilet here, toilet. So the answer. Or nipa or taxi who's the toilet. Aye, fucking aye, benton and your benton. Or nipa or tested toilet. Aye, bentoa.
apart from bentua no ade bi aniwa otimi test toilet eka bentua ho so the asie enti no bentua de eye dangerous anti papa mo bentua bubu spiritual items yes o ma say no na wani fredin mumien face fat wani efredi no it's not on the yanka o the emfa bible kramam maame emfa bible kramam wani fredin bento aye he ne de hye backside me patch your backside he oto canal suit yase babia obetima koto kuraba adidi mu ana kuraba mo no obetima to adidi mu okay na de na obidi ade egu kuraba mu ana bento mu de ama wo seje kuraba ye mo no obetima didi mu da bi o kuraba ye mo no obetima didi mu untimi nidi mu na den ena me de ade egu bento me de ama wo seje kosra wanim na mfa mie pono ma wo na mfa nya wabrabo yie aden na me de saade na ema wo se mintimi nidi kuraba mu a eni ho kwa se me ye saade ne ma wo hwe Ghana dumre bia yen face fatio yen kan no kora nkyere ye ho na no kora ne kan ye ya bato kan no kora wasom dwo se me sofo no se nya de a metimi adidi kuraba mu a enya de a metimi adidi kuraba mu a eni ho kwa se me di kuraba nwia egu ade mu ma wo se gye ne fa sra tabi bentua ni nwia ni kuraba so ti ase bentua ni nwia ni kuraba se kuraba mo no untimi enti ubetimi akoto yogurt na wachi egu bentuam ne hye wano na wo fia na ubetimi aye saade no you can't. Why would you even do this as a direction? So ti ase it's about time. Okay? Daniel Bentwain. What the amonhwe? It is where. Where you Daniel Bentwa? Enti Bentwain. Daniel dia sa. Enti enne no Daniel so dia de egu mama wa eye papa. Oh, let's face facts. Odisa yenye ne Bentwa ewo edisan. 2 years. Na so ti de etia. Enti Bentwa eyemu na unhunu. Eye dada unhunu. Sa ne Bentwa tie. Eyemu na unhunu. Daniel Bentwa adi 2 years. The name is Warrior for a reason. Shoot yes here. Bentwa adi 2 years. But who shall be kase yemu no. Enti se mi wuti Daniel bibi egu Bentwa ni mu de amawa. It means no opeso o se wa brabo because ma hu so de asa. anu nyina akire Anu no nyina akire. Anu no nyina ye den. Akire. So yes, enti Bentwa ni nwia ni kuraba. A Bentwa wo ho no ni nwia ani kuraba. Enti se minti mi mfa ayi jolly juice ana fruit juice enwu Bentwa mu ema wo nom ema me ba nom a eni hu kwa se me di gu bibi mu e de ma wo bi because Daniel Bentwa yi e di almost 2 years. Daniel Bentwa no e di almost 2 years. Every wura niema mu atete niema apompe niema twe niema because unu say wo de Bentwa esa umia ni say ya esa twe impurities come. It's about time we guys need to wake up. Na ye hunu wiase abrabo so tias re ayada bia meka o my Ghana obi self interest inti no ese obi abrabo sen na obi yeye ese obi abrabo sen na obi timi konanim ese obi abrabo sen sana brabo ne yede etie wo yekuru mu hanom nti ye ma ye ninya de enna ho me wo no no ade anya no menka ncho say ye because no ade ye de ye minwie bi a enya me de no me mu obi mfa nyew
abrabona ye bono obi nim di obeshi obebo obi daachi yo obi nim di obeyo yie daachi from ente woda osikani timi yo hiani no hiani etimi aye sikani sana brabotie emre dane time changes so yes time changes and to hu no bia ye ni yie ense na brabo na bia da wo tofom no se ni bako ne ba beboa. I can't remember na ye what Taifa me bua lady bi I find guys na certain na lady need the kiosk mu e what Taifa market mu honom Burkina station on lady need da na ye sorry anu abe prapra so dem no afofa honom e me catch them ho say odomankuma ne bofo panin shira lead akolai ma me watching no koye bibi ni bofo ne ka o se me mabiem emsehwe ukoye 10 ombeka 10 until the wo ye no jai na hwe nyame anim way back 2012 me tu kwan me ko jame eno shia braka meka bi wa airport guys ye yemu ano no na first no me na nam ye pon aso ya no mama ne sa 5000 green wine mama ni sika so mfa nto bibi ni and guys timi send me sika from US emere dana wate unhu obi aye ni yie unhu obi emuni mfa so wate ye ni yie se wan kai okura mpa universe no domankoma be hira wo sana brabotie timi me wono you tell me sunsun juma no me fa ni amanfo nsemone no oba nya fa me be wuro do sakodi da bi because minim sadie bia me ye bia no edamanim twem me papa na me ye edamanim bone na me ye edamanim se nyame antua me ka oba betua me masoka yesi di onipa gu no eno ana wotwa nta brabo aye bono etwase ye ma ye ni ye den eda ho uhu no bia ense wo bia brabo so tiase ye ma ye ni na ho se untimi ni di kura ba mu a emfa kura ba de emma obi wate untimi ni di kura ba mu a emfa kura ba de emma obi da ade a untimi mfa nya wo ho no enka nkire obi se onfa nya ne ho ya se untimi mfa toilet nsra wani mu a enkire obi se onkofa toilet nkosra na toilet be ma nipa diye na obi so akwafa sra aden osofo ne kan right asofofo nim binom o hwe bonsam na wuhia wo masan ka no kora kire wo o hwe bonsam na wuhia binom asan obi fa jonso oso mo fa jonso nya aduane mo nkrofu na so for bit TikTok hanom e ma no mubu mu nsa mo fanya duane e ma mu kunu ni munni enti se wo sofo no se wo bi di bi ya wo a wo be ka na sen hwe abrabo na ye bo no obra yoku na de bi a mo ye no mo betua soka mo ma anyare a mo be yare adadem mo ma anyare a mo be yare adadem ana brabotie obi berima a wakọ wale obi baba no obu ne nsa wonfa nya duane ma ni na ye wo be ye wo de ye wo nua bi na obi di bi ya na be ye wo da na hwe abrabona ye bono momma ye ni na ho wate apu ya ye wosin enye de obi a be kirew na wo be ye wate enya kwankyire bi obi abe kirew na obeye nya kwankyire bi last time Yusuf bi be kire say obi mfasi kire mpra ne ho no fa gugu tiafia de papa ben wo tiafim e say dia sofofo no ebin na mu yiyi di manipa ebin ye bin ye dia de ni wo bin oh ni timi se no obi su akwakoye na asen na brabo asen na setena hwe obra yoku sunsun dwuma ne ye na katua wo ho enne na unhu no so mesi akatua e wo ho
Be one man, was like this a woody, well, send a bedi, you know. See what bass and if I touch like to shim, no shim. Bibi woman, woman, walk or show mammy, I ask. It's about time, one. Ye nina ho. Ye nina ho, papa, especially Mama Bati talk on this one. The Biamonam, Mupasamati, the Biamupasa suffer come home, Sam. Munya very careful. Munya very careful. Be one more. So what say what bra bonquan here no. So what may be a tongue here no. Ye nina hoati. Na brabona ye bono. So when you na be also a brabo bessay. Obra yoko. No monshusha no kore. Monshusha no kure chida quine. No kore no monshusha chida quine. Cheer. Almost all memonia sicano. Bis almost a quine bear for no fast in ya musica. Bisao. I will show you a question, Bibisa. I will question me beside na young coin. Na young corner. Wait, I am last question. Okay, but your Casaria, Casauria. You, Daddy will be so say. Because you are brown, who we are. One was real good. Toilet. Yo. Now, I mean, the reason why I suffer for DTF. Hey, on the mama DTF, that's a woman, Mama DTF. Mumba Brian, Mama the toilet. Nemunim. Ay, Kubala, Ilizwe. Oh, it's a Kubala no. Oka Ilizwe. Shayi, ye fenisen, ayi, Empress Lupita. Empress Lupita, you kunu, ayi, don papa. Nadia no mo ye. Recipe no. And Miminim Bibia or Yasmo. Empress Lupita, then a year ayi. Don papa. Ne a bean no more the young pine. Me say I suffer for one. The bean, evil soup, and no more your mum. Evil soup, and evil oil, and no more ye mum. See a brutal better oil 10 million. A bean. No, the Aquasra when you move back on you would do a drum. Obakonu Kunubun, no one, and a canker motor beach channel. Where Jar would the Aquasha fear by you. Would the Aquasha fear by you? No to slow ni mu. I find I want to swear, but this year's I'm not by yet thing. Would you show my maybe by you? To the beer, checking one customer brabo, Nasha baby, who will with her, and your chinchino, and a door how I down. That no lady be basso, or so called Sophobio, so for this one for the just remember. And I'm not so well a coy. No, not so well, and not the coy. Hey, I know you. Nadia Guan and Mupen will be asking. And now person what this can do. Illusion. And your baby will use yes, because of my own say, what a idea. And your baby will use yes, you were near to me, we were near to me. No, yes, no, the account. So be your kunu, eh? And one month to him. A mean can me. Now, I learn when you be an eye again. Aye. Now, I learn when you be an eye again. Ah, well. A man, woman in a home. I knew Papa Bakusuni was saying, Ufa and son, near Uncle Chadi. Nowadays, what would your friend and she up on fire with so good? Now, you're then. And so, Uncle Chadi, no dear friends, so I could jolly. Maybe Pacho, say, will be home born. And no use and so Uncle Chadi to train the motor. And then a swan chain and a swan chain. Pastor Diana, friend is Sama, and Crawford's reference. Nkasa Pastor Diana, friend of Cobra, among Crawford. we are not a young man. And the new members are not you are Was it 1 wire advert amount because the new members are so omunim. And I want to so extra corporate call. Extra last na near book corporate call, and answer. And then no so last na ye can
Okobre ko ne ho asem. Sa manfo akogigi bi. E wo krom hanti na Why? na wo so abo nyuma makobre ko no afifi ono. Onko ye. Ayo. Kwani me just what? Me just. Kwani ye just what? You just the. Ye just what? Enya dia. Oso wo ba okita na yi no. Me ban to ana me dey ba. Ba be salo yesuni na. We don't want to. I asemu. Etido abusia ejase ye ma ye ni ye den. Eda ho about some of the directions if one of the mayen no e de ko haw mu e de ko manie mu e na ebinom sei ni pabrabo so tiase ansa na obema obi akwankyere na so check na ansa so no ma nipa na kwankyere anya say the problem be bre nipa no obi wo no mo a na say o spiritual marriage ne de ko gina epum yese epone mwa obi a wo spiritual marriage Mama money na wo. Mama money na wo. Na adifuo bebre. Di munya. Di munya papa. Me young kakra na me manager wo kasoa. Also for you famous here. No, come sorry be no the car they see me restaurant ni my friend say me mention no I catch me say me who for it but me who not for it but be who cannot say me di no family koda or ye oba me who be 5 times or ye man yeda For a boy sika for a boy so come sorry and start for it but no sika na wa jeje no ana mo di brim man na ni so na kuka anim eti uhunu a obeka se wo ye yi ama Nature Saturday, no Sikana wanted your man for honum in a fa. Fang. We be at it Tonga. Tonga Ilizwe. Tonga Ilizwe. Oh. I say, we'll be that sorry they will soon. The church member be that so they will hear 3 million per dia start here Juma. Will hear 2 million start here Juma or su on fino. Watching 2 women said that the phone is sick and nana. While we are home, or the Babona Ham Tonga. So Tonga, me to Tonga. I dear to Messiah, sorry. Asanji. Neto so no hia ni biti aso ne dem ho o hia 10 million keke e dey start business oni bi wagi ankofu sika no dey agu kaa mu no dey mo baba ko okache mi se me Jimmy we Jimmy o sika na wo pe wo fe fe sam se there bi me se there bi se we Jimmy o na me sire Tonga 26 years yo this year now we catch him so we young so happy with this Emma bebre o mabra bo asum yie Emma bebre o mayi na bomb so nyina fra sofo me na me ka me kora kire me nim de o mo ye me na isa na dwum be mi amekon yes ya na bi o be mi amekon so ti ase hwe enipa bebre abra bo asen ejina sofo so on sika na wagege afi dwadifo ma ne ho no achinchi wo monsa wo beba fore wo meto grace powder grace oil grace wing wa dade achi a obesan ye onim so besa nya
o last sika no de akoba for there wonim say e bebie kwan ama he emie kwan bia because no usika no wan fa nto bibia nsiesie asori fie wonum wo de asofo no ya zan na ya hwe ma sori dem omun nsiesie ho oye de fie shepe na ba bia o si nyame wo no hwe e je say asone eso obosoma so na eso net so no o de sika no koye tonga kubala ilizwe tonga ilizwe say me buy me call Scotland you see one number one me call Scotland tinemi me ko shia wam ilizwe kubala o say ilizwe say when ayi kasa o ayi Zimbabwe fu kasa Chesakwaba Kubala ilizwe ene say asofo no mbeye mu kubala o kubala nko an no mbeye mu momma mo ninya den ena wo yo tino se wonya papa omunyina bawo wonim se osofu odwamani ehu ne nyonko sofu dwamani a omo kreke fi adwaman fo asofu no omunim omo ho akuo nim papa ah yo enti de sene ya mane de ho aya da bia mekahwe oyo oba na sofo ka so na otwempena ne ntwempena mane nkwa wale because ono otwempena na wo jawa wawu wabrabo no asi unya biem ana yesa wo de chiche so ti ase echi na edu mire bi wabrabo mu a ete so mo woni da ho nka wosofo a u preach etie adwamanbo afi de wapon asore no kakra na wagege no odi koye ilizue odi koyi srade wo asiama kote wo agrada so ya ni afinu agrada ya ni afinu kanura Sunday oh yani obia won nkaye o obia nipa bonefo kra won nkaye agrada asiama kote wo asiama fo so na omo de nsamo namo asiama fo na nkasa omo de nsamo namo papa omo nsamo na ya ne nche nkuran agrada amenka ho ate na ya na onsam ni bi wo hono mu a obia won nkaye wa abrabo ye podo obia won nkaye ka Sunday bi obeto bomb okoye susu nsam asisi na chi nsam afa na chi anka na mu dem bi abrabo na ye bono ye ma ye ni now ya mpacho mo power tap so wati na mo love no so ya mpacho mo mama so no bi wo question bi bisa you too page no so ka say ya yento sandalwood and white mask ma to be why nti me say no WhatsApp message na wan share me say ya me use no need the way I may activate why mati me won family week nti na me ba live 2 days me nya me dey meet na me name you me obi see a gout nti ama me 9 days from no be bed kakra ho na me say me bisa say gout e will kill yeah it depend say would meet na unya saade na me ya mendi yeah ebia na obody ne mpe ade bia na obody ne empe ne ni ho kwan se ko ni peduam why intana se bia fresh meat na obeye we aya na wa ho to na mo na wa ho na wa benefit ni nyina ye den afim why okay Martin
Oh, but me, I use cloves, cinnamon, and turmeric ginger. Now one no, now one nominate a cracker. Yeah. Okay. Yeah. Yes. One was me also say money daho. So the say na a D4 no money adwuma be break up adwuma bi ye. Na ne yamantimi ndane. So the say Ilizue for Kubala, Ilizue. Someone with the pad or China Medress, Kubala, Makoto Rivon into China Mesha Bawai. Makoto Rivon, Kubala, and Person, Makoto be. Me warning in a biwaha. Yabuana home. Me what Makoto Pomano or this. Mose Pumano. Yakoto ni nyina bi ese ye hunu se no ne Ghana fo mu suro te no ne ye be ye de amam o san ha akola no ko wi ani fi America o ma che no ko wadwan me se ya asem o obi awo ne ba wakọ je no Kubala fo no so mu ta wi akrofo ma o Kubana for no pabrofo mapa, omuta wi amanfo omrofo mba. Look ase. Ilizue fo no. Omuta wi amanfo emrofo mba. No pabrofo ba kwa wubi e. No akwa wubi. Ya semu. Abusia bacho bi wo question bi se bi ma. Muni question bi bisa yenko just 20 minutes per near spiritual protection, how to protect yourself. Obi any question bi say? Your question was a wizard, grandpa, dear Nadia. Oh, I am a metro back door, metro Kubala for my acquaint, Ilizue. Yeah. And Tabusia, I had the Bia Meka, Yaka. Yeah, metro. I miss ye see from per messenger audio. Matro said your bayan. And Tabusia. Onipa bia na opese protect your home. Ye wo aura ewo ye ho. Eno na ema ye kra no entimi endipache. Enko obi fra ye kra na anase obi efra obi be ye wade wo sunsum a ohia wo kra no eno wa ye wade. Obi be ye wade wo sunsum a ohia wo kra no. Enti ye can spiritual protection haban na ma ye energy to protect ourselves. Haban and to be bia was so your protection amount. I want for haban anya no. Me pacho wa do sikedi. Why was so see because on ye nya ye energy no a free and haban said the universe no a vibration and energy no. Sa so na haban ema ye energy. And unti ni sakwala ho nye den kra na udware ne haban a ema ne ho eye den. So yes, and you know, say, obi air protection, a ye energy na wo pe account energy no to balance. And you nubna a habai any nonsin. Yamfa wo dwan any protection, and I am fa koko any protection, and I am fa nantwie any protection. So be this any amana protection amawa meso oboa wa yo Ilizue. It means no wadada. Obi de se ne ma na mabobo so no I protection amawa wa yo Ilizue so tiase obua because no yemfa aboa enye protection ye de aboa epatama onipa kra se wo ye boni bi ebia wo kamojagu wo ya abortion ebia wo yare eda yare empaso a ye de aboa ne sre wo se emoje emu aboni fafiri ma enchabo ni moja na ye twa no ye de sre boni bia wa ye de sra sase asre osoro se wa ye boni bia onfa boni ncho na ohu mobo ba wutimi nka se wo de nantwie protect obi no ye fa nantwie protect nipa ye fa wo dwan protect nipa and ye mfa kokko protect nipa u pese u protect ho a eye energy wo energy no so tiase you person nya energy for kan energy ne ho a so dware haban
na haban ni energy no eka wo energy no to balancing sanity enti no se obi ede ye fene sen nantwi ana odwan na akoko bia protection amawa aye beans tut yasi aye beans enti nya de a wotu wose mi ngu a obewu no de meka chopini obewu ware ena se yetimi de aboa eyi musuo ya ye de aboa eyi musuo a yenwe eyi musuo ye de aboa eyi musuo a yenwe eyi musuo yetwitwa nam nyina topete anasa aboa no betima ko gya no onwuram na sese na azan spiritualist for no beka se o esibi ko gya na ntwe no onwuram no akoma ntam no ufiri wa na kwala na kosane na akobo bedi foforo obeka se o na ntwe de ese ya ko gya no onwuram anadwo na babia mu ko gya na kwala ne wo ho ahoma so da ne kon no atwe abo no kwakwa no de na kobo bedi foforo enti no se uko baby ekoye sunsuma dia you need to be very very careful because you see an spiritualist for no maba no awudifuo bia ene wo nse awudifuo bia ne wo nse Yes. awudifuo bia ne wo nse efa majority nyina efa awudifuo bia ne wo nse te uko baby a akoya kwankyera krafie se hana me ko na uko ne wa ma ya be hwehwe krafie se me kwakoya kwankyere wo ha o uko ne wa ma ya be pew enjira ide So we know the Nigeria. Yeah, kwankyere ma abrochire ni mina. Omutwa ni picture send ya many pounds. Omo ye editing gaga ni good color. What was the color good. well say edifo ni bebre wono ne da me yakan on say oju sika so be nantwe be ya kwankyera mawa e bia waji nipa be ye 10 esika so odi nantwe ya kwankyera no ato nantwe baako no ma ye editing no ma ne colors no ene omo koye mistake ne color ni koye gold Nantwe color. ana mo send my papa no say hey nantwe be ne ye gold nantwe yellow pa ichese asemo na koye beans atija no afe no eno ana ne brother ni konya ntokwa say ah wa nye editing ni yie wo di asema be fie good evening Mama Pacho, more question. Mama Pacho, apart from the friends, Yamana will say and find the spiritual protection. Yeah. Pacho, about the physical protection as well. Na your friend is saying, oh yes, spiritual protection. Dear is you sunsum no, and no one is you when you kind so. Intini you need spiritual, you need physical protection, and your spiritual na manifesting home physical. And no na womo de da mono. Se ma bo ho bai wo sunsum eni kan so no so bo ho bai obi bi obekasa bia oyazan ade bi esi wo sunsum mu no eno na da ne ho adi wani kan so nti wakobo ho ban sunsum ade na reflect eni kan so ma hu say I'm fully protected. So what is the meaning for protecting yourself? Because no sunsum ade ye den se na physical sunsuma dia ye dey say physical enti why is what me abọ me ho ban sunsum na nikai so you can't even protect me na dey me koye ye no nitimi iti no why mazan aye beans no way it doesn't work like that. And yes sir, because no dey si wo sunsum no eni si onikai so enti wakọ baby akoye protection and just reflect when the kind so ma hu say you are fully protected.
Anya say, my cover me born ho by was sunsumu. Nanny can so no boat so born by. Oh, sunsum ni papi obekasa no oyazan. Where to go to kum? Oyazan tana. Eyazan kasa. Was adie bi ebesi wo sunsum no. Ebesi wo ni kan so no. Edi kan si wo sunsum. Enu ti Job say, ebeka me honam ansala ko kami sunsum. What say anyom na say? Enti no emo bi nkan cho say ma bo ho ban sunsum tani kan so bo ho ban. Na o bo me ho ban ye dan. Na su ja me. Enti no na ya no mo de ye yazan no. Enti no Joshua me pa cho what de e ko no. No na yi mami ama Esther o si okurok pastors. Ai o me dada ma bo ho ban no ani kan so no wo so bo ho ban bo me ho ban ni ka so sunsun mu na bibi be yam ya bibi apem no bibi ba me so bibi ehia no osofu bi obeka cho se bo ho ban me ma bo ho ban wo sunsun mu na wo ko bo ho ban ni kan so me so ya zantana me na me se onti ase onkononko o ya zantana Sadia no enye dwuma enti sa abu onu ma asa yale e wo sunsun ma wi anika so ma me aduro no ma me yale ngo o dia se abu ase masa yale wo sunsun ma wi oni ba wasa yale wo sunsun sto na oguso ya nzo anika so ma me aduro ni me yale nko ni me husu watimi asa me yale. Next question. But obi a wanye bia ye besa no why obi bia wanye no ye besa wo anadwu ya osoro ke du osoro wisa osoro pepre osoro hwentia to dia se ye besoma ma na ba wo so ye besoma ama na ba wo so yo yes I'm so that I be down so and I say me da but me pia be gina bonten as like me wan me sasa me say as adibina I say issue it me yes ana issue can say o ma na yes ja like they are the price je mo na wan ya de ye no me say kan want ya say what the price je mo na wan ya de ye no yeah me so that any I'm to Mrs. Ada 15 corner Domina, Mrs. Ada, a boy in shoe, a boy, Jamon, and Sasa, and Musibua, in shoes, and I can see, once on a just as I can see. Yeah, do on an home be do a cheat, home manifesting because we be our home do a chin, manifests, and it be a mufio, so no was some more. It's me done who desire. Yeah, because so consoble some wounds, so make me yes, Adian. Chana to say Jawu and Sunum, sir, who appears said, won't come, sir. They be one man, this one be do a cheer. It's manifesting a want to know me pacho spiritual checkup, no co checkup. Why? You co check it. Ilizue. Ilizue. Sam, it is ye no. Monkon on jum. Intino say obi eka say or ye sum adie ama. And I had the biameka. Me TikTok when me who say sum fo bebre yazan. Me TikTok am a buy me who ye. Em who say sum fo bebre o ma chiguo. Omo yazan. Obi wonu ma oso yesunsun adwuma batoni ani na chakra se kra miye ni 15 cents na wona ho no ni nyina mbie ye na ni kren no akasa chinchimwa hwe bebrebua o se won se hwe ye kase obi eye sunsum nipa ati obi oti sunsum kasa ofre sunsum oni sunsum di nkomo because no say wo ye sunsum nipa obi efie bi abosom bi na eha no eso timi frɛ bosom ni bi sa na say den na eha nipa kon
nipa kono wa ye odan ebia motie bi na na eso frɛ motie no ebia ne motie na asɛm wom ebia ne nsuo na ɛha nipa kono ebia ne nsuo na asɛm wom last papa bi papa ni o wokodi ni nua ba wo nsuo ho that's one na masofo to say wo brɛ eniema nkoyie ma no ba nche ne se hwe abie sei ne wakoye eno na edi unya afi no timanim na wo su o say ye no kore enye baako ene enye mienu emese ene ensuo ne buafu we no ba ne maka se mesuma nya mija mesuma kekaduro mesuma wentia metu kwa ne so fire na ma yama kubentu na mi spray there be o enko bia because o di fi akoka nsuo no enti nsuo ni manipulate na brabo a o deserve se na brabo no o nsuo ni manipulate ti bibi ye obi a ye bisa wate uduru baabi no bi keka nanim so bi edidi na tambisa wo se na de na wo de da bia manfo aye wo bisa ne sa ede na wo ye a da bia manfo aye wo de na wo ye ana manfo hwe edumre bi wa brabom a no ntine me se wo ye bibi abisa nka oba ye ne ka mama ne oyere o se oyere ya so for tano mo ka oyere oyere jikosa me number na 0244888910 frem ochina nyame bejo osofu bi oyesa anoboa Yedi oyere. What's oyere? Bejo oyere kwasra. Yedi oyere. Yedi afro. Yedi oyere. Ebie apono. Tete apono dada no. Ebie. Ne to hwede wakoye. Ne mama ne tete apono oye so won kwasra. Ebe yi. Enye yi da. Because what the fear could come home be. What the fee I could come home be. To me be a sonimu. So I committed. I commit to home. Atopa. I commit to say, oh, yeah, oh, you be bow ho. Now we are quanchramana. Bisa wati. Ye bisa. And until say, Ube ko be ho. No, I use soon so much be amawa. Tobia will nimoti wine. Peobia onimote. Peobia onimote. Pa na ukoso fo kwa mi nyame ho a me pa chomo me yemo baako. Ukoso fo kwa mi nyame ho a obe hawo. On spell. Because so fo kwa mi nyame no no on kwane sa. So fo kwa mi nyame no. So fo kwa mi nyame no no onya de a o spell nipa. So dia say on fa ho nya den enchew. Because no obe chira say bibi wo baby. Fine, baby, be allow be and posted to a done in a brother. A man and Sanka 30 million, 30 million by me, you 5 million. Now, because of coming, I mean, I'm the one in or bed dinner, or bed dinner, or bed dinner. On himself, some of Kwame Yamen. Our one and hey, Mr. I didn't suffer no mamma yeno. And a beer. Hey, I know what you was saying when you suffer Kwame Yamen or one in Arsenal. I simple. She wish you about Brewa. No river and seno. Oh, yeah, mamma, and my own baby in Tirawati. Baby, no more, baby, I'm on a namono. What when you're here, mum? What baby in Tina? Not the air yamono. The also or yamono on yam. She baby wa kwa nink ebianka ufie baye na ye wo nka jano nyew why jano nyew baby wo ho na wo kwa
Oba brewa. Obi etie. Safa ni baby bia na wo bia enne. Enko stage adane ne brada. Ama me nsanka 30 million. 30 million ba me yibu 5 million. Na me so safo kwa me nyame na me woni na aso. Obedime. Well, say, Omo Maninya Manoposo, no, Ono Koda, Sao. We go ya Besliwa. Omo Manya Manoposo, no, Ono Koda, say ya the beba. Obi Buki. Where your power? I said, I dare suffer the bay yellow. Obe Jai. What dear wo ye see no? Wo adia wo ye see no? Wo abeka? Wonim say. Se ko mi nyame na wo ni na. Obo fanchen. Wan hwe bebu ni dua. We no bebu ni dua. Obebu ni dua, obedwade ntoa. Obebu ni dua, we on fanchen no. Obebu ni dua, obese no. Of kwame nyame nya dia ode be ye dan ode be che ne da obese na brabo nti na brabo na ye bo no se wo ya kwankyira ma obi a ye bisa ansa bisa onse ya monko mo mukita tumi ho why monko baby a monko mo mukita tumi omo mukita power na won se omo mukita tumi no omo nye loud e wo media ne so omo mukita tumi no omo nye loud ewo media no so azanfo no yes omo mukita tumi no omo nye loud ewo media no so azanfo no na ye loud ewo media no so nti besira ho se utu anamo akoba bia you need to be very very careful what ne show ho so yie and then mabetro how to protect yourself ye ka protection nyame yadoma Saturday ye protection Saturday ye den habanma enubna ye protection ye noa inso ni sigaso na wo sagu ho ya protection ne de mo nka ho protection we de but me kirem mo amwa kwantu me kirem ade a mo bepe no maye nyame ya doma ye pon life na me ba ye platform ne so me kirem ade a mo beye ya mo amwa akwantu mu no me kirem ade a mo beye why Mama wa kwantu no platform bia ho eh ene ya be your interview near the waka ho why sir your platform no yeah your platform no ya be your interview na ya de wa ya den ya de wo aka ho to the asie ya be your interview near the wo ya de waka ho to the asie ya be your o say oh Debbie. Kubala for ne ejejeje sade o say obi a okita tumi obi bi okita power onye sade no so bi ase obi bi okita tumi obi bi okita power no onye sade no so okita tumi na okita power sa niema no enya di a woyeye so the ase okita tumi na okita sa niema na because you know ade a ukura unnim die kita wo unnim die ewo so the ase obi bia okita tumi obi bia okita power no unnim die kita unti no emma uchirim si you obi azan because unnim say you have the power already obi a oni power na opentamanya ne ho na opentamanya ne ho abu amanfo na amanfo no obebu nipa na ode sika na yakesesem na wa kyerɛ wo sɛ wono waye yie ba wohia wo hwe kwa obebu obi nkase waye yie na to so no ton obubu oyo ton obi nkase waye yie na to so no obi okremu ne ho sɛ owo sika owo tumi owo power but obesese sika o media ne so yes here enti no
hanom ne de baby ade ne dan ye beka kire. When you believe it, yes. When you don't believe it, you can leave. Sani ye haneti. Eye principle. Baby ade ne dan kan okure kire wunua. Hwe de bia me kawe woni nipa na madi no kure ma no. Sade okohunu no kure na wonye nipa bonefo. Ti woni nipa na mo na wadi no kure ma no na enema adane. Nyame ya dom ha Saturday ye spiritual protection. And ye protection woni tuamu bi. We nya za enso na ehuru na wo se dware na ye ho nyunyunyum. Ene che se wo be wo ho. Wo gi energy. Extraordinary power. Wo gi energy account energy ne ho. E dia kofie. Odomankwa ne ba se yi adom nyame. Enhiro bibia na ontutu bibia na mo nsiye. Ti nyame ya adom Saturday. Every 12 o'clock. Na last question. It is Debbie. Hunyunyunyum. Obi a wadwade bi de. Obi a wadwade bi e wa happen na onim sade ete. Me say, hanom no hanom ye chire tumi. So the say han ye chire tumi. Han ye nyaza. So the say obi a wadware bi pe na onim sade ete. So the say obi a wadware bi pe no. Obi a wadware bi pe no. Onim sade ye den ete. Obi bia wadware bi pe no. Once yen ka say ye protection a woni tuam o. Woni tuam. Wonim de ekonyina. Sa na tie. Entabusuya yede musi. Basa yi adom nyame ene bofo pani enka mo ho na untutu manam onye de ensi bie tumi bia be sore wo mo so no odom agma basa yi adom nyame ensore sa tumi ne so na me adom na adom yanya ye besan ahia makram Baba unumuni from of Kron Metatron